Karibu kwenye ile programu yetu, programu ya mafundisho. Programu special dedication du patriotisme à tous. Ni mpango maalumu wa mafundisho ya uzalendo kwa watu wote. Hii programu inaletwa kwako na mwalimu wako Ngel Elilwa Wain. Na imeandaliwa na shule la mzalendo na uzalendo wake Afrika. Makao makuu yetu yako katika tarafa la Fizi, kwa wasivu wa Kivu ya Kusini, katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Objektifu yetu ya kabambi na vision yetu tuko nayo ni kujenga jamii ya amani. Ndio jamii ambayo inaweza kuishi pamoja na maadui zao baada ya kuweka mambo yao sawa. Vision yetu ni kujenga jamii ambayo haina ubaguzi. Ndio jamii yenyewe inaweza ikaintegre batu bengine benye kuwa na mawazo ya mzuri ili baishi pamoja, ba developer entite yabo. Jamii, vision yetu ni kujenga jamii ya kizalendo. Hii ndio jamii ambayo inapenda veritablement nchi yabo, benye kuwa na upendo wa siri na nchi yabo. Na slogan yetu tunasema EPAF uzalendo kwanza, EPAF uzalendo kwanza, EPAF washa moto wa uzalendo nchini Kongo. Babenefisiari ya hii programu ni raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walio ndani na nje ya nchi, na bageni bote benye kuwa na bonne volonté pour la République démocratique du Congo. Leo niko nataka tuzungumuze mambo 7 yenye muzalendo hawezi akafanya. Hapana. Na kwa nini tunafundisha hii somo ya mambo ambayo muzalendo hapashwi kufanya? Vitu vyenye binatushangaza ni kuona bazalendo, batu banasema banapenda nchi, bako bize sana, bako konsantre sana na bitu bya kupita, alafu banaacha nchi yabo. Na kwa sababu nchi batu banaiacha, ndio maana bageni, bagreser banakuya bo bakamate ile nchi. Kenye tunatarajia kuona baada ya mafundisho haya, tunataka kuona batu yote banakuwa konsantre ku inchi, batu yote banakuwa ba serviteur ya inchi, baada ya kuservire sana bitu ya burebure, bitu ya ovyo ovyo. Kwa hiyo baada ya kusikia mafundisho haya, naomba upartage hii message ifike ku bakongole bote. Naomba pia ualike, invite bakongole bengine bakuye, tukue tunakutana hapa ili tuweze kujifunza nini kenye tunapashwa kufanya. Sasa tuangalie bitu 7 benye un patriote wa kweli, muzalendo wa kweli hawezi akafanya. Kitu ya kwanza, muzalendo wa kweli mwinchi yake hawezi kuwa mtu wa eneo, hawezi kuwa mtu wa etini, mtu wa kabila. Asiwe mie niko muzalendo alafu mimi nakuaga tu muzalendo wa kabila langu, mimi nakuaga muzalendo tu wa eneo langu. Huyo ni bongo. Hiyo ni bongo. Muzalendo anapashwa kuwa muzalendo wa inchi, anafanya kazi kwa ajili ya inchi, sio kwa ajili ya kabila na sio kwa ajili ya eneo lako peke yako. Kitu ya pili, muzalendo wa kweli hawezi kuwa mtu wa parti politike. Hapana. Muzalendo wa kweli sio mambo wa parti politike, yeye ni mtu wa inchi. Tunasikia batu bengine banasema no, sie tuko ba combattant ya parti fulani. Hapana. Muzalendo wa kweli yeye anakuaga combattant wa inchi yake. Kuanzia leo unapashwa kuacha bule bwako bukombata ya parti politique, uanze kuwa kombata wa inchi yako, kwa sababu bagreser abiko banatafuta parti politique, biko banatafuta inchi. Unapashwa kuwa kombata wa inchi. Kitu ya tatu, patriote wa kweli, muzalendo wa kweli, ye hakuwagi mtu wa kujivunia madiplome, wa kujivunia malisansi na vitu vingine. Hapana. Patriote wa kweli yeye ni mtu yuko anajivunia inchi yake, anajivuniaka inchi. Meleo tuko tunaona ba patriote biko banajivunia sana madoktora, banajivunia sana vitu vingine. Muko munapoteza wakati unakala kujivunia vile vyako. Bagreser, bageni banakuya banakamata inchi, wewe unabakia na madokima mu mikono, utaenda nayo wapi? Unapashwa anza kujivunia inchi yako, hapana kujivunia ile mafrancais na bitu bingine benye uko navyo. Ni bujinga. Unapashwa wache vile. Kitu ya ine, patriote wa kweli hakuwagi mtu wa kompanyi fulani au mtu wa grupe arme fulani. Patriote wa kweli anakuaga mwanajeshi wa nchi.
Yeye ni mwanajeshi wa inchi, iko anakombatre, anapigania mutu wa securite nationale. Hakuwagi mutu wa kompanyi fulani aseme shie batu ya kompanyi fulani, shie batu ya groupe arme fulani, shie batu ya komanda fulani. Muzalendo wa kweli yeye hakuwagi mutu wa komanda fulani, anakuwaga mutu wa komandema ya inchi. Huyu ndio muzalendo wa kweli. Inchi kukua agrese, yeye iko tayari, anaenda kusaidia. Ya tano, muzalendo wa kweli yeye hakuwagi mutu wa kupenda makuta saa vile munapenda makuta leo. Hapana. Unayua mutu akipenda makuta sana atauzisha mtoto wake. Muzalendo wa kweli yeye anafanya commerce ya kudevelope inchi yake. Lakini ukakuwa muzalendo alafu tena makuta njo inakupita akili, utauzisha inchi yako. Ukauzisha inchi yako, utaenda kuikala wapi? Batoto yako bataikala wapi? Unapashwa kusese ile mentalite. Na ya sita, muzalendo wa kweli hakuwagi mutu wa dini. Muzalendo wa kweli hakuwagi mutu wa dini. Hapana, tuwache kujikonsantre sana na bitu vya dini. Dini banaijengaka mu inchi, dini banipatiaka dokimana inchi. Sasa tuko bize sana na inchi, tena tunasahau. Tuko bize sana bya dini, tunasahau inchi. Probleme njio hile, tunakia kuta inchi batu banaibeba, tunabakia na dini. Dini utaenda nayo wapi? Na kitu ya mwisho, muzalendo hakuwagi mtu wa ONG. Muzalendo anakuwaga mtu wa inchi. Mukue batu ya inchi. Kama unataka kuwa muzalendo, unapashwa kuwa mtu wa inchi. Kenye kinatupreokipe ni kuona munakuwa bize sana na bitu bingine, maetni yenu, makompani yenu, magrupe za arme yenu. Munakuwa bize na bia makanisa yenu, madini yenu. Munakuwa bize na lisansi na bitu bingine. Munashindwa kuwa bize na inchi. Na hii ndio inapatia bageni opportunité, fursa ya boku ya kukamata inchi. Bageni abakuwagi na bezo na vile vingine vyote. Bageni banakuwaga na bezo ya inchi. A partir ya ce jour tukue concentré na inchi. Tuachane na vile vingine vyote. Muzalendo wa kweli hakuwagi concentré mubile, hakuwagi interese na bile. Tuache habyo. Tukishabiacha mwe benye mutaona faveur yenye itatupatia inchi. Baada ya kusikiliza haya mafundisho na ushauri huu, naomba usambaze, upartage na ualike batu bengine, ya kwamba tukutane nabo mu programu ingine nyiko na kuya, tuende kuzungumuza ile mapreoccupation yenye biko nayo bapate solution. Je vous remercie.